Kanegade All India Radio Shillong ko khubor ban Puleru Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko khubor mentagastep. Ka jingalap election Hashela constituency bat kiwe gijaka hakajala Assam kalakut no hanin kesni. Ka sarkar pedeng kalong bagakuwa ban penkut no ekajinge krenesuk bat kinaga. Bat ka Assam kalapen krek ban penlong ya ke Indo Bangladesh stakeholders meet ka ba arsni. Ka khubor ka babnia. Ha Assam ngan biang ha Hashela constituency ha kajala Meghalaya ka jingalap election kalakut no hanin kesni bat ka jinge ka vote kan long lasai kesni. La ban penken mawang ne balhab ban pelong biang ya kanik election shteng samoy hang ne namar ka jingklat no MLA kanik constituency u Dr. Dun Kupar Roy. Ha kajala Assam ru ka jingalap na kabentak election shteng samoy kalakut no hanin kesni. Ka election shteng samoy ha Ratabari, Sonari, Rangapara bat Jatia Assembly Constituency kan long lasai kesni. Arpungut ki kertong ki aireng hakan ki election shteng samoy. Ka Kongres bat ke BJP ke lekun habro Southli ki constituency. Menteri Rangba kejela ubedairu unong yalam kaseng BJP usar banan Sonowal ulayalap election menkrengi kinong tak vote ban jet ya ke BJP. Kinong yalam ke Kongres bakentup yo Menteri Rangba abarim kejela utarun Gogoi Presiden kaseng Kongres kejela uripun Bora bat kiwe-kiwe kelayalap election na kabenta ki kertong kaseng Kongres. Ka sarkar prenggal ong bakakut jengmut ban penkut no age jingye kren esok jong kinaga klam depen slam show. Bat ulo ong bagi jingye kren da kabadang penon kamhi kisuloi kadai kebamla ban pediang. Unong mi khmat na kaliang ke sarkar India ubedairu uksiang na kabenta ke jingye kren esok kinaga RN Ravi ule kren bagi nong mi khmat jong kinaga ha Kohima. Lahap ban penlong ikan ikajingi kendo namar badan ki kato kani kinong yalam ka NSCNIM ki belalam baklai ki breu leng bakilat pathai kubor bat kilakam bakilat ya menjur ya ki bat ke sarkar India. Udi Manohar Mule ubedai udkot ke National Human Rights Commission bat Secretary Berem syag sarkar India nin kesni ulawan jengo ek IIM Shillong bat jingkran halor kamat bedai bat kajingno senyang kinong India balasa Shabari syag jingroy jong ke India. Udi Manohar Mule ulakran ru syapang kajingkongsan bat jing hikai pentebit akikam baper kenang ban kentio ya ke India. Mule ubalajutrai la arpun rusnem haka Indian Foreign Services ulakran syapang kajing ruspa ke India hakaliang kalariti kaktien bat kiwe-kiwe. Bat ulong balada peniat yakini hakalenti kebadai ke India kal aban long kanong yalam hakaperthai. Kum shibenta jong kajing rakhe kajing dap ndru posnem jong headquarter Eastern Air Command ya ke Airfest arhajar khat khandai la penlong hnen kesni ha ke Advanced Landing Ground ha apa Shillong. La pediang ya kipat ba kin let petkai bat amshim la shim bairung. Ya kajing penher giling sun yele athma Su-30 MKI ki Dornier aircraft ki sarang bat Mi-17 helicopter ka Garud display bat kiwe-kiwe la penlong bat penipat ba henin kesni. Kani ko khubor kawan Shafi nag All India Radio Shillong. Wat hapedeng kijing kenat badang syan hakajaka kaput ke India bat Bangladesh ha West Bengal ka Assam kalong kabalakre ban penlong ya ke Indo Bangladesh stakeholders meet ka baar sni ka ban sedang nadu kesni baar. Kihe ke sarkar Assam ki yato bau menteri ketenat commerce keri Bangladesh Tipu Munshi ula penti kena banwani shimpenta ha kene kijing kendo. Bat unwan rengkat bat kendai pongot kihe sarkar bat kinong tere kamlajong na Bangladesh. Ki Menteri Sarkar Pedeng ke India bat ki hek na ketenat commerce Kambari Road Transport and Shipping kila banedon lang hakane kejing kendo. La ban pen ken mau hang ni ba kaladon kejing ba mesong suk na bro arliang ha kejaka kaput haba wei shipai ke Border Security Force ula sya peniap bat wei pat ula mensau ha kejing siat da wei shipai ke Border Guards of Bangladesh ha Murshidabad ha West Bengal men ha kesni palai. Menteri Rangba ado kari Narendra Modi hinin gesni ule kendo bat ya keren bat kinong shna film ha New Delhi bat ya keren halor kumno ban rakhe kelengko singkha basis pa sanpau jong Mahatma Gandhi. Narendra Modi ulaong ba Mahatma Gandhi ula peni ke jinglong shisur shidur bat kisembo perkhat jong kilapoi keleng saudong. Ulaong babon kinong shna film kilale ekikam bakrau ban kentiu ya kijing hikai Mahatma Gandhi.
Narendra Modi ula kentu iki dekat ka Karkhana National Film banlet jengok ke museum ha Dandi kum kadak ban buram ya Mahatma Gandhi. Bat ula kenturu yaki banlet jengok ya Statue of Unity namar ula kering ya kinong jengok kai perthai na keleng ki benta jong ke perthai. Ka India bat ka Philippines kilai pular banlet trai rengkat ban penduk jat iki kamle ano. Ha kejing kenduk ikilat patai kubor hadin kejing keren baru Presiden ke Philippines Rodrigo Duterte Presiden ke India Ramnath Kovind ulong babaro ari kilong kibalamat ya kejing nak kikamle ano. Ulong syuk baki niki ari kile menjur ban penklan ya kilat ya da bat kini trailang ha kene gebenta. Presiden ke India ula penpau ya kejing long lakloy baki India kene trailang bat ke Philippines ha kikam hau-hau. Cucu ulong babro arliang kidang ya persyang ban sedang ya kejing herling sun bet-bet hapadang kini ki ari. Ula benrap bakani kan kentil kilat penyeso. Ka India bat ke Philippines kileso ya South League sa skular behedai bat kejing syongsengan ka kam jengok kai pertai ka science bat kalariti. Ka India kan penlong yak Interpol General Assembly ke bakandai puwei hadian bala kersya ni kini dikiri balong dekhot ha kejing alang ke balalong ha Santiago ha Chile. Ya kejing terwa ban penlong yak Interpol General Assembly ha India lapa asyul Secretary General ke Interpol Jürgen Stock da Menteri Korbari ke India Amit Shah ha bakini ki arngut kile kendo New Delhi menha unailar. Unong ay kitian ke CBI uniten wang kakan Uloong bayakan ke Interpol General Assembly ke bakandai puwei ha India ha kesnem ar puar. On penlong kum shibenta jong kejing rakhe jong kejing dap nyop san snem ka jing yo laluot kari India. Ki pulit ka jela Tripura kila beteng banwat hadu henin kesngi ban yo okem yo menteri barem ketenat PWD ubadairu unong ngelam ka Left Party ubadal Chaudhuri ha kebedai bat kemukot duma jong ki kambam sap. Kesorkar kalau wengkam Shipor ya kendai ngot kipulit kentop iway officer IPS bat deputy superintendent kipulit bat kesorkar kalau penkendri akam ya hendrungot ki officer pulit balarang ba hadian bagi pulit kemishim lala ban kem ubadal Chaudhuri ubadal job prasien kumu MLA dan kesenian Syajar kendai sepaan Yopufra. Menteri Rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh nen kesngi uloong bag sorkar Jela ka Trishitom ban penne ke jinglong kawai jong ke Jela. Menteri Rangba uloong ye kene habagran ha ke jing rakhe ye ka Manipur Police Raising Day ka basispa Arpupra ha parade ground jong ka 1st Manipur Rifles Battalion. UN Biren Singh uloong syuk bag sorkar pedeng kalau kular ke sorkar Jela bahkan keta ek jinglong kawai jong ke Jela kat ba ka jing ekran esok Indo Naga kadang ya chaprang. Ulat ke Jela Arunachal Pradesh Brigadier Dr. B.D. Mishra ula IT ke khusna Bharat Scouts and Guides Raja Puraskar sha sab kon daingot ki Scouts bat Guides nagi skul beper ke Jela Haraj Bhavan Hai Tanagar. Ulat ulai kublai ya kinong yok khusnam bat ula kentu yaki ban treshtom bakin kiyo ha kejing im. Ulai ro ya kinong ai jingikai kibla betin nanti kini ki kena. Ulai ro ya kikam jong ka Scouts bat Guides Arunachal Pradesh bat ula penpau ke jing sngos camp bakini kikam kinwanra ai ke jing roy bat ke jing kiyo syaplang di samla ha ka Jela. Bat katto ko kubor kalakot agani ka step ka balawan shapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajing neso baga Delhi Station na kabenta ka kubor hagaktin hindi kabanbot ka kubor hagaktin pareng hakapor prakhat san minute. Ngipen kan mau ipi kinong sngap bahakapor prashteng na kanika station piniyo ka kubor na katanch tay lamingi hagaktin pareng. Snob haban amenta yaki kubor ka banwan shapi na Delhi. Kapor menta kala janda patan praduna san minute.